MCA batene bomero kumanteretie mbetiane ne imenti ne bekite karoke mwanya muthenya ruare na kuwa dibethirito bakionora Meru na Kenya witithwo na mbere na ni uma hati tutitite boya atongere babo wete siasa nyingiri witithwo na mbere Meru na Kenya yatia mwananchi thinene no tutiwiti na mbere bokethira bokioneka bakiwa kwena muthutra yo munene muno yo siasa itina mwendekera ndene ya nthiguru ya Kenya. MCA batene Meru nkulukia 30 ntukwirwa rene bekite karo kwariria mantura itite na mbere Kenya araba wete bakaruta mwerekera yo ntukwite kuraya. Former MCs but representative of that wants the county Meru na bedete by na leadership positions nyingi mrunya the county assembly na after serious kwa kudwania ndaike nyingi kana igitare nyingi itore tibwe gatu chamanie tone nondo the principle mwe ya mutongoria ikwanto direction tumenyene atatukantu beto direction no tukwenda thine nyingi muno bara bethirite bagitegera ntetiro cithe cikwenderea ndene ya nthiguru yetu ya Kenya na kinya Meru na jamoja gatwikira keba muno na jangi jagatwikira maruru na batu tutegerete mantu jana itugete tugaita report mantu jara tukona ja mega na ja mathuku no tutitekeria kona mantu jamoja kithuka na turi atongeria na tuturite turi atongeria ko batu as one Meru caucus turi ready kuchi sacrifice kushirita mwanga nikenda tumba kurita report na tuga uria mantu jetite ndene ya nthiguru yetu na kinya Meru county itonere batu tukakwendelea okira no twatu kirumi kyanto ba Meru ukiakona mutano ino umuntu ambire kuruthanithwa na mutano ina mwaro ino umuntu ambire kuruthanithwa na mwaro ina kuba tukumenya ndi ititite moya atu tujite atu voice of the people the voice the voice of the people black minds former MCAs tromba tuchemanya narwa through abachana abo bange bonde kenda tomba kwithirwa in the next row 2 weeks 1 month tombe kweja na direction ya tukaeja na tieto ni antu betu ba Meru na Kenya at large barua bethirite bakiri kenda kwa tongere baraba thururo kanya barutangwe ende utengwe ruti monka thaine siasa ki kuringwa Kenya batwi kumara tomire kurene gikundi ki kuona gya former MCS ni bathire nja ni bakirire kenda batongere babaringirwe kura kanya kiri miaka iro tayo bakiaria baikoso wa thirikari ka baikoso wa mutono uriko no gatogira tu atongeria kanya ga kuritangugi lakini ndio gategera ndene ya ni county ndene ya Mount Kenya ndene ya Kenya kwena musuko kila pahali na batwe no gatukuthoma siasa na no gatugutegerwa gwitita na mbere lakini tutatukaita tongeria nitukumya antu beto ni bakwenda services antu beto ni bakwenda kwendera kuritirwa ngugi na ni bakwenda ukarua na batwe twalikia kwaniria antu kianarua na toga na tukambiria mutaratara ka tukambiria process ya kuthinga tamanto na kuthinga kwaraniria na antu beto kwigura ndiguru yitite na mbere atu te services tukuona turi akariba Meru twateka nationally sikwapo sikwambiria itukuona thirikari tegwatene atongeria batwekire onene abakurwa kuluki ni batariritie ati siasiri kuringwa Kenya tichewiti na mbere nene chekuguna antu kiumbe nonto kwena thini nyingi muno ira ina nthaka cietu kwa employment baba ingi batena ngwe kurita lakini thenere Kenya tutukiba twaniri itukuba kirundu kiando kara kiendelete ndene Kenya itukoromba kithire kwithwa kwena ngwataniro ni kienda nthi yomba gwita mbere bawite batereka kirima kiri mara kiathurano no ntobo ciata chekinduriyo especially antuba Mount Kenya itukuona siasa rere ona ndene kaurania antu beto and itukuona mwerekera juu kaji kwenda gutwethia irrelevant kila Mount Kenya bado tukwenda mpathucha kwathurana antu reba divided muchungwa wa when you are divided you fall we united kaburwama tuteithia yo kasifu mutongere no uriku tutete kwali uriku ba mutongere no uriku kana kwali wega ba mutongere no uriku no gatwijite kuga gatugucokanira itare batwe iromba ya tukoromba kupitia rais yetu itukoromba ndithe na thiri Kenya one Mount Kenya one Mount Kenya one Mount Kenya